dukubitira amajepfo ya Minembwe. Amajepfo ya Minembwe ni mu Rugezi. Mu Rugezi. Majaruguru ni mu Mikenge. Mu Mikenge. Niyo hantu cyane hafite ikibazo. Akazi kenshi ubundi. Apana si ikibazo. Akazi kenshi. Unyine umuturage we umuwanyuma afungiye ahantu bita Imirimba kurwara. Donc ni butungu na mwenya hakurya. Biriya ntagaruka bacungira umutekano. Nukugira abona abakomanda babuze uko bagira. Gute ngabidusobanura. Babuze ikindi bokora. Bicayeho gusa. Bicayeho. Donc ucunga umutekano ni twigwaneho. FARDC Abarundi FDLR Ngomanzito n'abantu babuze uko bagira kandi ari bane. Ni bane. Nta nugira undi nama. Yari imitwe ni imitwe ine n'inka maganane buri mutwe n'inka ijana. Wewe kurazana ibintu bimeze nk'amahanuzi y'ibinyoma. Bari abantu ntago bagiye kuranforce. Bashaka umuntu aje kurekipera mwene nyina wagize ikibazo. Wamona zamutse wewe gusa wamubonye zamutse avuga ngo wenda uriya muntu agiye gutanga rafunga. Kumbe umuntu yagize ikibazo. Wewe uzahura n'umuntu agenda ngo ni umugabo ari aho ngaho. Ariko wa mugabo we kwa Murima iki ni igitero ca gatandatu. Tibarahuruka ikibira cya Murima. Nigeze kujana n'abapfuriro gusatura ibiti by'imbaho. Barangira ngo kiti kandi uwo mugani nguciriye abapfuriro. Abo bose bamwe na FARDC babyumye mu gipfuriro. Bazamumva cyane. Kiti kitangagenda katarama. General Charles Matama afite. Iwe afite ikibazo cy'abari abaturage. Bari mu kugenda imbere yaba FDL na FARDC n'abazarendo. Bano baturage baraha. Iwe yarakeneye bagaruke. Baje muri aya mahene watarimo intambara. Nico kimuraje inshinga. Sasa kiriya. Bari abaturage bagiye kugira ikibazo fanda afite. Ni ikibazo fanda. Siyo wenyine wakigize. Na Yesu yarakigize. Yaravuze ngo ubwanje burarimbutse buzira kutamenya. Amezi 3 duhumeka. Iyo niyo yo kurangiza gahunda. Amezi 3 duhumeka. Ikaze bakunzi bacu b'Imurenge 5/5 hano turi Murenge nk'ibisanzwe mu Minembwe. Aha niho turi ko murabana n'ikirere burije. Ariko tubadukeneye kubagezaho amakuru y'Imurenge uko bwakeye nuko bwije. Niyo mpamvu mubona amashusho agiye nyine azamo nk'umwijima tuba dushaka. Aya ni mugoroba. Apana montage. Ni mugoroba hano Imurenge. Mwiriwe neza. Ni meza kabisa. Twicaye munsi yo kwa padiri. Mu ndego y'abaturika. Okay. Hano tugiye kubagezaho amakuru bakunzi bacu bakunda ibiganiro by'Imurenge 5/5. Hano tubane dukubitire tubane dukubitira amajepfo ya Minembwe. Amajepfo ya Minembwe ni mu Rugezi. Majaruguru ni mu Mikenge. Niyo hantu cyane hafite ikibazo. Akazi kenshi ubundi. Apana si ikibazo. Akazi kenshi. Okay. Mu Rugezi habyutse gute? Mu Rugezi ho iri yepfo baracharimo aboroga karimbo karoza muhando abanyamazishe iko kari yongiye. Mu Mikenge nabo Sierra Brick. Okay. Nkuko aruvuze mu Rugezi ko bararira ko cyane hariyo matoroshi ari mu kugenda agaragara nijoro kuko twafashe amakuru abaturaga ubunyine ntabwo bari hariya igasiro, ntabwo bari ahantu bita kuyihe n'imbere ku Kimete. Ubunyine umuturage we umuwanyuma afungiye ahantu bita Imirimba kurwara. Donc ni butungu na mwenya hakurya. Aho niho umuturage wanyuma ari. Inimbere za Gasiro. Agasiro na Gasiro nyine. Gasiro hariyo gusaba nyine hariyo FDLR, hariyo FARDC, hariyo abarundi benshi, hariyo Ngomanzito aribo niwe ushore na Cobra nibo bari hariya muri iriya misozi ya Gasiro nyine bacungiye abaturage babo bari inyuma mu mutekano. Biriya ntagaruka bacungira umutekano. Nukugira abona abakomanda babuze uko bagira. Gute ngabidusobanura. Babuze ikindi bokora. Bicayeho gusa. Donc ucunga umutekano ni twigwaneho. Kuko ubushaka umuntu atagira ikibazo. Ariko uwundi we yabikora atabikora ni ikibazo uwo yabuze uko agira. Bari FARDC Abarundi FDLR Ngomanzito n'abantu babuze uko bagira kandi ari bane. Ni bane. Nta nugira undi nama. Nta nama. Okay. Izaya makuru yazanga nayo uyagarukeho. Dore se nyine imitwe n'ine yabuze uko igira. Ubwo umutwe wose wahombijana undi uhombijana. Uzi ko
ko bari babigabuye none se yari imitwe ine ni imitwe ine n'inka 400 buri mutwe n'inka 100 inka bazibuze ibikoresho byatakaye abasirikare batakaye abaturage bavuye mu apana abaturage abashoramari b'intambara ntubita abaturage ni twebwe abaturage ni twebwe abona abashoye imari ku ntambara zigiye kubaho ngaho nabo byabayobeye surumva si igihombo ni igihombo warababonye ariko narababonye n'ubu drone ubu bwose ni ibihombo biraho ngaho bino biri byose biri hejuru ibihombo biraho ngaho okay urumva ziriya nka nazo ziraho ku musozi none abaturage bazisubije se bo ugo rubanza rero nta uramenya ngo bazaburanira he urumva kuvuga ngo natanze inka ngiye mu rugezi none sinkiri ni gasiro ngeze imirimba kurwara ukiza ugo rubanza rero ari nibo tutaramenya barumvikana bate kwanza noneho n'abaje bari gutwara inka ntibagitwaye inka wenda niba nibipoyo nta bitaro urumva abantu bazabumvikana rero ho mutagatifu ariko yaba yamahane aho ngaho ke wesa ni sama magara nta nibyinka bo sinzi umucamanza aza gukiza urwo rubanza rurakomeye wenda bizaja muri za ICC wenda urukiko mpuzamahanga avuga ati namwe mutange 200 ibyo ni ibyabo ibinatureba none uyu munsi uko bavuga ko hari izindi ngabo z'abarundi zivuye i Burundi hamwe na FDLR bose bari kuzamuka kandi baja muri iriya misozi tubanze tureke ntitwibande kuri abangaba bari hano kwa Murima ntitwibande kuri bari bagiye mu bijabo ntitwibande kuri abangaba bagiye hano ku Ndondo harahijya Inyawaranga banze uvuge kwanza bari kuzamuka baja gutanga indi ramfort hari imirimba ese ico kibazo nabo baracinjiramo cyangwa barabanza baze bavugira abaturage reka tubanze tuje gukura twirwaneho M23 muri ira misozi ya Rugezi tubone kugaruka kuri iki kibazo cinga wewe uninka gute wewe ikibazo kiraho wewe kurazana ibintu bimeze nk'amahanuzi y'ibinyoma bari abantu ntago bagiye kuranforce bashaka umuntu aje kurekipera mwene nyina wagize ikibazo wamona azamutse wewe gusa wamubonye azamutse avuga ngo wenda uriya muntu agiye gutanga ramforo kumbe wewe uzahura n'umuntu agenda ngo yabona umugabo ari aho ngaho kumbe azi ibibazo bira we ntunabizi kwanza nturi no muri departement yabo bo bagiye kureba ibyabaye nese yibwiye ko bagiye gutabara umuntu uri ku rugamba washoboye none se ugiye gutabara umuntu wananiwe henda agiye kurekipera wenda niba ibyo bataye niba ari uwakomeretse niba gize umuntu wese nisama magara mwese karasama yiwe barabo ntago batabaye ndabikubwira mbizi neza ko aribyo ntibatabaye uratabara hese umuntu agiye kuzana inka 400 kwa Budamu arabwiye ngo yicaye kuwihene nani yicaye hari igasiro ari kuri Butungo gasiro naho bavuga ntunabizi ko ari gasiro se 12 iri kuwihene se ntirasi gasiro hari kuri Butungo mibande aho wenda yicaye kuri Butungo nose uri kuri Butungo urabwirwa niki kwaje gutabara kwa Budamu cyo ni kinyoma ntago batabaye baje kureba Matokyo n'amakajorite yabo n'ibindi byababayeho birebire wenda baje no kuburana na za nka 400 ahubwo iyo ngira ngo ese aba bayobewe abarundi ese kweki batakubajije buriya rero iyo baguhamagara bakabaza yewe twewe dukiza igitekerezo cyo kuza gufasha FARDC niba wenda tugira inama wowe umaze imyaka myinshi uri kumwe n'ingabo za FARDC aho mu Minembwe aba bantu ni gute buriya hari ikintu abazacumukana bakera ngo uja kwicimbwa ruziba amatwi kandi iyo wazivye amatwi ntushobora guhamagara undi ngo kwitabe niya nakwitabye ntumenya ko yakwitabe yitaba hari ubwo yitaba cyane cyangwa kitaba bukiri iba kagira ngo none urebe gusaba telefone iri kubara iminota bagusaba ko urinze nta bindi bintu ariko turatubwizanya ukuri akaba ari umugabo akaba karumbi none se wa mugabo we uwaturutse mu Rugezi azarane kumanywa ku misozi igaragara cyane iwe byamuyobeye n'ibikoresho byatakaye ngo wewe nguciye ngo ishanje urumva icyo kindi umuntu avuye imuyinga ngo agiye guca ishanje gusanga umwana wa hehe w'inyamizungu simvuze ko rose ni ndamuzi w'inyamizungu ndamuzi aho kera ahuvuze wumve tuvuye mu Rugezi
tuvuye mu rugezi yo tuhihore wavuga ngo baranti bagiye gutabara bagiye kureba inkomeri zabo n'ibibazo bafite by'inka n'iki tubihore mu rugezi hose ndo muri staff zatwiga ngo ndamenya nayo makuru sibyo ariko inzi ko ibyo bahaboneye bizwi n'abababonye n'ababibonye. Okay, uvuze uko zira FDLR ziri kuvuga ziri kuzamuka muri ya misozi tena ntabwo zaje gutabara ahubwo nazo zije guca imanza zizonka. Donc mu makuru agezweho na Mirugezi yo ntikinarimuye yanashaje yavuwe. Tuzamuka ikibazo ni mu burengerazuba bwa Minembwe. Banze reka tubanze tugere na hano kwa Murima. Hari izindi force zivuga ko zazamuka wa mugabo we kwa Murima iki ni igitero ca gatandatu tibarahuruka ikibira cya Murima. Numara umbwire ngo je mfata iminota yanje nguje gutinda kwa Murima ni ukuvuga iki kwanza kwa bamwe ngo ingabo ninshi z'abarundi FDLR abazalendo bageze kwa Swima bose ko baraja hehe ngo hano kwa Murima. Nese byose bitumbaraye urabira fata gusakira dimwe utobora nibitumbaraye nibitumbaraye wewe tugende kuri bari abantu bari kuzamuka hehe. Je nakubwiye simvuze ko Ruseniye kandi nawe kuri kamera arabizi. Umuntu avuye imuyinga undavuye icankuzo undavuye mu Rumongi undavuye simbizi geography Burundi sinyizi araje ngo azamutse nayo ni FM ni shoti weve ngo numva hongeze hose arazamutse ngo agiye kuzamuka ishanje ngo agiye kwirukana umwana w'inyamizungu fande respect yawe ndabizi umunyamizungu nawe baramuzi ngo baje kuvuga ngo wowe uvinyamizungu aje imuyinga fulani havuze izina ngo baraje nguve mu Gihamba ngo baraje nguve aje he aho noneho niho hari ikibazo kirimo ese ni gute cyane yani mukwibaza cyane Jeni mukwibaza cyane reka nkubwiye reka maze nishime nkaha baza wishime ubwango ko buramera nawe kuvuga ngo umuntu araje ngo abwire ubundi ngo va mu wawe ngo jewe mbemo gute yarimo ingufu nyinshi harimo ingufu nyinshi wokoresha urabanza wemeza abana be wemeza umugore we wemeza abaturanyi be kurumva ya majambo ari muri iki gihugu kajya jambo jya wa mugore wabwiye FRDC hano muri commune arabya ngo ninda ntwite nitwirwaneho inda ntwite nitwirwaneho kandi kera yaravutse nico gitangazaga nijyaga nda yaravutse ubu ni umusore none uraje ubwira uwo muntu ngo jewe jewe mpabe habe no mu kiraro nkubwiza ukuri noneho muri make tuvuga ko inzira zose ziva Uvira zikazamuka Baraka zikagera Ifizi zikagera hano kwa Murima tuvuzega kwa Murima tuba duciye hano kwa Murima urumva urubariro rumeze bose FDLR na FARDC n'abarundi ko barazamuka gusa bavuga ngo aho twirwanira na M23 bahave twebwe tugire gute twigeze kujana n'abapfuriro gusatura ibiti by'imbaho barangira ngo kiti kandi uwo mugani nguciriye abapfuriro abo bose bakwe na FARDC babyumye mu gipfuriro bazamumva cyane kiti kitangagenda katarama kiti mutama kiti kitangagenda katarama nanga ibyo ubireke utagapime mutama kuvuga ngo tubwire ngo hano hazoza habe niba abandi bakabane ni bazalendo ni FRDC ni FDLR n'abarundi kandi bo bose bagiye bagira bose banganyika magana ijana ariko twese uko si uko zinga si bipuri zose twebwe umbwire ngo umuntu avuye icankuzo FDLR we no mu Rwanda ntiyo bakibona n'umudugudu imyaka 31 ndiyo hamenye umuntu wabuzi yaje kararindagirira uyu muzarendo uyu hawuza kwanza umuzarendo niki kirwara cinka benda we ndigitura gutera muciwe n'inka zigowe titunazi n'iki ariko araje ngo atubwire ngo twebwe urumva ngo tuve hano ngo habe aho hantu icyo gani cyane kiti kitangagenda nanga mutama nanga
utakakolwa kiti kitagera katarama udusange kandi nkubwire reka mbibire nibanga hari ikibazo no mwibiri banga baduheruka kera baduheruka kera kuri ubu nicyo kibazo General Charles Matama afite iwe afite ikibazo cy'abari abaturage bari mu kugenda imbere yaba FDL na FARDC n'abazarendo bano baturage baraha iwe yarakeneye bagaruke baje muri aya mahene watarimo intambara nico kimuraje inshinga sasa kiriya bari abaturage baje kugira ikibazo fanda afite ni ikibazo fanda siwe wenyine wakigize na Yesu yarakigize yaravuze ngo ubwanje burarimbutse buzira kutamenya suko ndabishe icyo kibazo azagenda nakigira kimugore yibuke n'iryo jambo ubwoko bwanje burimbutse buzira kutamenya none se umuntu asoze ngo akurikiye ngo agiye ngo kuri makobra ubundi nawe akurikiye undakurikiye ngo abazarero undakurikiye none ubona umuzigo wa General nawo ashire kubitugu nawo iwe ga acunga abaturage bose bari abaturage abafitiye impu iwe ariko ashaka bari abaturage base n'abazungurutse bagaruke baje baryame basinzi iwe amenyane na kiriya kibazo cy'abari abafite imbuga kutamenya bazize kutamenya agenda asoma iryo jambo kabisa siwe wenyine ribayeho na Yesu byamubaye aravuga ngo ubwoko bwanje barimbutse buzira kutamenya ni kiriya kibabayeho ari uyu mugoroba nizo nkuru none turi kuwa kane mu kagoroba keza bakita ngo gahuna mu Minembwe live ejo mu gitondo amatsiko muyabi none imisinga iminsi 22 none na kane saa 11 n'igice ku minsi 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 amezi atatu duhumeka amezi atatu duhumeka iyo niyo yo kurangiza gahunda amezi atatu duhumeka hanyuma ibyo bavuga abo simbari abari ibizababaho yari umuperezida w'Uburundi ngo shauri yako ibizababaho shauri yako kandi nimba mutararenga umusozi mumanuke mugaruke musubiri wanyishanje basubireyo mugende muje kwa Murembe niba ari Murembe mugende muje hehe rero ibizaba nyuma nta mwanya afite wo kubasura icyo dushatse kubwira abakunzi b'Umurenge 5/5 abadukurikirana ndabizi uko muri benshi mudukunda nako turabakunda tubabwiye ko inzira zose ibitero biri kugira gute biri kwisuganya gusa hari bitaduteye ubwoba bagaza baturuka mu Gahwera bagaturuka ku Kivumu bagaturuka ku Irumba bagaturuka ku Kabingo bagaturuka ariko umvisa tugiye Nyawaranga nani Mwenya nani Bukunzi niba ari Bukunzi za Marundi urumva bigenda bigira gute byigirayo twebwe nabo babyuzuze ni bakuru namwe muri bakuru gusa icyo mbabwira wari usize ni kimwe mu gitondo kare muje kureba amakuru ni mugoroba amakuru ya Minembwe amakuru y'Umurenge ngo wabajije nde oya muzamuza muri amakuru kw'Umurenge 5/5 usize ku bantu batariyandikisha abantu batariyandikisha abantu batarahakora kibakaza kugora abandi mu ngo zabo ngo se ngo ni gute ngo Umurenge wacu ngo bavuze gute ngo abagabo bavuze gute banza ugenda aho ngaho wiyandikishe Umurenge uhakore uhakande baza barekura amakuru nawe uyirebera uri mu wawe kuryama mu mahoro menshi dusinzire ejo mu gitondo tuzabazanira amakuru amezi atatu duhumeka